Pravijo, da je novi, mi pa vemo, da je konkretno prenovljen. Tako je, Mitsubishi Eclipse Cross. Oblikovno je bolj posrečen, prenova pa je prinesla kar nekaj tehničnih novosti, recimo priključno hibridni pogon, zato vas bo z 2 motorjema stal vsaj 35 tisoč. Za obrtnike in potnike pa bo novi Mercedes-Benz Citan. Dostavnik je v tovorni ali potniški različici, njegova daleč največja vrlina pa je, ziher ne bi uganili, prostornost. 23 jurjev je osnovni potniški in 18 tovorni, pri slednjem pa se lahko odbijete še davek in bo. Novi Peugeot 308 pa mi že konkretno obdelujemo, testiramo, šlatamo, seciramo, ampak vseeno vam moram povedati, da naj bi jih letos pri nas prodali kar 500 in da osnovni stane dobrih 19 tisoč. Ta ima 1,2-litrski bencinski motor, na voljo pa bo tudi kot priključni hibrid s 132 ali 165 kW. No, kot priključni hibrid bo na voljo tudi novi Volkswagen Multivan, kar pomeni, da bo imel tudi 2 motorja in bo lahko vozil tudi na elektriko. Tudi bencinski in dizelski bo v ponudbi, najbolj zanimivo pa je, da je po novem izdelan na platformi za potniška vozila, kot Golf in Passat, da bo še bolj udoben in uporaben. Fajn zadeva. Bi ga kar imeli za naša potovanja. Ja. V Slovenijo je v teh dneh pripeljala nova znamka, ki razburja s svojim zaenkrat edinim modelom v ponudbi, ki za vsaj 60 tisočakov ponuja avtohtono vozniško izkušnjo. Govorimo o znamki Alpine in modelu A110, ki je na voljo v 3 različicah z 250 ali pa 300 konjički. Hitro skočite v slovar pogledati pod frazo vozniška perfekcija, ker boste našli sliko tega avtomobila. Tole je Alpine A110, ki je v bistvu star že skoraj 5 let, čeprav je šele zdaj pripeljal na slovenske ceste in lahko takoj povem, da samo leta nič ne poznajo. Tole je v bistvu go-kart s streho in registrskimi tablicami. Res je naravnost nor in perfekten. In če koga moti, da ima samo 250 konjičkov, se tudi tehta samo tono pa 100. Tako da 4 sekunde pa pol potrebuje do 100. Kaj še rabite? Edina stvar, ki me pri točen tem malo moti, je samodejni menjalnik, je pa lahko tudi na voljo seveda z ročnim. Jaz bi imel takšnega. Točen tej barvi, ker je huda k popar. We picked some design cues from the Berlinette from the 60s. The 4 headlamps signature, very pure side view with a single line, designing all the car. Very low backhand and with very good stance. You know, the wheels are really popping out from the car, and that gives a very specific Alpine design. When we design a sports car, we try to have a form-follow-function approach. That means for the exterior, we have to really work with aerodynamics to be sure that it matches the right downforce. For instance, we have worked a lot on the flat floor underneath and the diffuser to really keep the top of the car very pure. So it's real balance with engineering to find the right settings. In the interior, we managed to remove materials. Most of the time when we design car, we just had carpet, had plastic, had metals, but in the design, we decided to remove materials, to reduce mass, and visually, aesthetically, to make something very lightweight and to highlight the technical choices. So we highlight the central console with the metal, we highlight the seats, we have worked with Sabel to make it really lightweight, we see the structure. So this is the philosophy we embrace to design a sports car. Anžeta še vedno ni nazaj in zato ga skupaj s prodajalcem ASP Lese iščemo po zavitih alpskih cestah. Zaenkrat je očitno še prehiter in ga še nismo dobili. Blago njemu.